In a move to promote awareness on the preservation of the environment, Nicholas J Kharkamni, also known as Bah Manik, collaborated with Melvin N Warbah to produce a short film addressing the cleanliness of rivers and streams. The chief executive member of the Khasi Hills Autonomous District Council, Pyniaid Sing Syiem, unveiled this impactful reel on December 15, 2023 through the Batesi TV YouTube channel. Kumulong, kiyo dotli. Happy enggak plastik. Tiba siya berplastik, saya berplastik. Bagainya tuh Melvin. Ada isu yang waste management, but kumno baka waste management kalau apoy syarta ka khidmat hak baka lakta. Ya kasaudong sokun kejungi hak baka may mariang kabangi i. But kung mapilai na kapor sa kapor, hakaba nga laris ya kani concern hak pwede baka waste management baka issue jong ka jeng julor jong mariang lembaga campaign may Meghalaya my pride. But hagani ka kenting ila sim kani ka maujam da ka bangi sim sai ka wikalat. Kata kalong banyo man punsutu ikipai ba hak pwede. But kadaw yung jengta jong ka may mariang da ka jeng penjulor jong ka may mariang but ka jeng yei ke jongi kumni ba keleng saudong hakka jaba ngiya ni yang i ke jingbon jongi jabo jaban keleng saudong hagilong kiwa pat kham tame ke jingta ya kiwa isko jongi apangila tadi ba kawam khra kom shirpi ka umken bat kum jogi we kiwa hakane ke jelahi par ko we ki ma ke jinge ka bakhra te haka jing persang ke jongi bangin yo pan pusku tho pat ba ngar gat badi ba Melvin N Warbah rekat pat kiwe ki perlok nilai persiang ban penmi ya kue kani ke film lengkot kadang kita ke short awareness environmental awareness nani ke jing persiang ban pensopriang ke jing soto paitba abe dei bag jing koridor jong kiwang diskut ta ka sngi ka khatsan terik no pra arja pulai ni yo ekni kalat bani kenduk kerbang bat pa Nicholas kar nami rikat ba Melvin Warbah kibalaya Trishtom 6 tahun penmi kenika short film hakabai de jing khoi jing suba ban hikai kibriyo kum ka awareness yaki nong jongi hapot ni ka ri khasi be jungi ka baar pat ni jui ya ka Trishtom iba Nicholas bangi khat Bah Manik lingba ka jing tre shimet ka jongi kum nong badan jingkit kle nam ta ka khoi ka suba hakanika rige jungi la persyang bon kilat kleti kanika slogan ibla ong mai Meghalaya my pride de se kamdei tang ka kentien basu shim kumne kumtai na soban ong ba kadan jingmut shibon de tena kalyang jungi ngimdon ni ban acknowledge ka jing persyang jong iba Nicholas kum uriu shimet henrei tang de we jing ai souvenir kum ka jing aimen sim ka jong ngi ya i ba inang la shushu banang no senyang habidip ka jing la ka jong ishmet nam ta ka ri ka jat dong jongi habidip ka khu ka subah na ka jing ai tukan jongi ka short film Rishibun sabang iskamba kali jing aimen sim jupi na yarap ingi orang di sikmat yang Trishtom untuk menerai kulit subah khasnya.